memang dianggap demenan, tapi masih kayak baturan. Anggap salone, tapi bloli kenal wong tuane. Telat. Kang Mas, aku lagi sebenarnya apa nih sampean Mas? Hubungan apa kayak nih Mas? Sejujure kula dianggap apane, sun serius wajar yen takon status. Waktu kian kula butuh pengakuan, sebenere kula ki apane sampean nok ayu. Yen memang dianggap demenan sing duwe parkir, ya nembang dikit ora Mas. Yen memang kula dianggap calone nok ayu sing duwe parkir nok ayu, ku bakal disebut tandem nok ayu sing duwe parkir nok ayu sing duwe parkir nok ayu terima kasih. Fajar Putra Desa Audio, yeah Production.